Syakam arngut ki padar hadin mekila syap harap haki riusit niam Hindu hapo kata ke jela Madhya Pradesh. Kajing syakam no jkini ki arngut ki padar ki badairu ki padar ki bari kun swet kawan hadin baki beri ke beri pej ki lain yada ya ki kenared ki bana poka sarkar pedang kila leban kenra kensan ya kata ke jakari kun swet kabalashna daki padar hapo kata ke jela. Kini ki beri kila harap ya kita ki arngut ki padar dak baki ong bagi tiki arung ki padar ki lapin kelan niam jubor ya ki beri ki basyang basa hapo ki tiki jaka pen kelan akan niam Hindu syaka niam Kristen Henry ke ke baje siapa ha ka ba uneu padar lai thu kalang bagi tiki beri ki laswan le don bor bat ki laswan ban kenra ba ya ka cakari kun swet bat kum jo ya ka yeng mane hapo ka tiki jela kilawan ki lakhalet lot ya ki sendok ki kat ki sla ki almari ki duli ter ki badan hapo ki yeng mane bat ki lakiru ha ka jaka pupet hakaba ki padar ki lakhang persya Henry kini ki beri ki lakhnyat ki padar bat ki lakiu bai hapo katakan jaka pupet hakaba ki padar ki lakhang persya ki beri na sabar namar bakade ke jaka kabalong kentang bah Henry kini ki beri ki le dak bor bat kumta kane sami ke jingya kulmar hapdang kita ki nong kendra bat ki padar bat hadin ke jingjia kabalong lingo susuru hak jing syaba ki padar ki depan phone ki pulet namar bai kwan thau jing kulmar hapo katika jaka basyang maki Henry kini ki beri hi ki nong kendra ki la phone ada ki pulet bat kinno ba kini ki padar ki la pen kelan niam jubor ya ki beri basyang masa hapo katika jaka bat kumta ki pulet ru ki la menjur ba ki la kemno ya arngot kini ki padar kakerteng juga ki arngot ki padar la tep kumuta uwe udeu Navien B bat uwe pat AP Joshi bat kini ki arngot ki padar ki dei na po katika yeng mane Saint Francis Church kabadan na po katika jela Madhya Pradesh